Чавали, румали, чавали, румали. Rakovina pľúc hyni aj si rakovina, sopes ačel ane bunky a avke barol ane pľúca. Kady rakovina hyni rakovina so manuša meren, sigo a hyni spôsobimen te pies cigaretli, ale ačel pes te manušenke su napijen. Save hyne priznaky. Hasan buter sar trin kurke. Namištes pestu menge dichinal sar keren vareso a predtým avke nasas. Zachrypnuto. Hasan orad, duk ano hrudnikos atepiko, hintumen infekcia so furt avel pale, našadžan e chuť ano chaben a šučiljan. Dukal tumen ošero. Tetumen hin varesave priznaky vyčinen let doktoriske meksigeder. Mušnen leskete penel sa, pisinem peske pro papiriz, ale len tumenca ano doktoriz Bob pučala tutar. Nelka spolupracuje s miestami Hackney, Waltham Tourist, Redbridge, Tower Hamlets, Newham, Havering, Barking a Dagenham. Screening program Nelka vyčinen manušan berša 55 až 74 so pijen cigaretli alebo pijan akor pro screening te diken či varesohin namišta. Mušinen tehel registrimenko doktoriz hojšajtu vyčinal. On tu menge bičavna opapira sopenen hoj kerna tu menge telefonicko appointmentos, te počen tu mendar či pijen cigaretli a či kamen tu te jel skan. Te kamen skan ta vyčinena tu men pro stretnutie, pro CT kamera te diken pľuca. Kada CT skan kerel avke hoj, on sa diken andral tu mare pľuca sa andral. Kada CT skan šajpenel, či tu men him priznaky palorakovina sigeder, sa priznaky avena. Kada hino dôležito kale screeningy pošaj tu menge pomožinen sigeder, te arekana varesavi rakovina šigotu, šaj tu menge pomožinen le tabletkenca a avke namošinou teđal po chemoterapii. Čavali, rumali, čavali, rumali, čavali, rumali. Čavali, rumali, čavali, rumali, čavali, rumali, čavali.